Best Collection Mizo Channel clear tu te chi bai vek ole India le Australia chuan naval exercise Indian Ocean an nei China le India ingurna kara India le Australia te chuan China epnan indonun chan lian tham takin an kalpui he indonun chan zirna hi September ni somni pathuma tang khan kalpui tana ni a official te soidan chuan he indonun chan zirna hi ni ni chung kalpui ani a Navy long ro pui le lo om tak tak tui mai mom ang maya tui pui zola lim kwal theite helicopter thajung chuang khovela aya thaom chuang lo rol te chu an vir kwal hlomani heima ka hian thlona ka thlak na khol chang kang chi hrang hrang chu ngir khup khopa phau chu ani na taka chuan he indonun chan hi China le India in epmek den chena buat sayani a Indian Ocean le Indian Ocean kuam ram hawa China Navy ronpong zel tur no darna na ruam manani bok anin ti chak ton nante indolo om thut po ni se che tan lak dan tur en chin na ani khomwala tanga boro ka mel maka na ral thuam te phau chuani in van boro ka thlona che dan le mel ma ko ya phit kol dan hrang hrang en tirani tuna sipainun chanjir na hi kumin zun thla atanga military drill lian tham tak nei voili na ani a US Japan le Russia Navy ten indonun chananjir angdewa kalpuyani Australia lamatangin indolong HMAS Hobart chuan ma aron hruaya Hobart class air warfare destroyer te chu Royal Australian Navy ten indolongan ron tho chu puizi nga tela India indolong zinga Sahyadri le Karmuk te chu aphu sapol an ron tang bokani he indonun chanjir hi India le Australian Navy in hlunjam that zia phaulang tu ni in an tho dun na ti nge na na tin zona ni bok rampani Navy te hian tho dun na thajok le ngel nget jok nei zel an tuma jingjoka indonun chanjir an tum bokani thakalta po khan India le Russia Navy te chuan Bay of Bengal a sipainun chan an lo zir to bok July thla khan Indian Navy te chuan US longlian nuclear thajak na manga tikal USS Nimitz class le indolong dang te chuan Andaman and Nicobar thler kara le Indian Ocean anun chanan lo zir hau to bokani kha heti lai hian India le China boina chungchanga rampani te chu anin berenga indo du lo ve ve angin nanin soya hetianga indo du lo ve ve le sipai nu kir then ve ve turin ngai dan soima se he rampani in kara hian in rin ton na in hmuna changlo hle a aruka in chek muk ve ve chu antum ni berin a hriatani India Defence Minister Rajnath Singh chuan Parliament House pani thut khoma September ni som panga le som pasari a line of actual control abo ruak thar om soi chuakin China sipai te ne takalo dang tu Indian Army te chuan om ati thua soilanga India sipai te hoi sen na le ne theilo thin lungpu a ram ven him na chuan om taka an hlen chuak chu ro pui ti thu atar langani missile enchin India chuan hun hnai ka phak Prithvi ballistic missile hotling takin a enchin he missile Prithvi ballistic missile hi DRDO ho siam ni in India missile enchin na mun Balasora Odisha tuipui kamatanga thlo chhuwa tirani Prithvi 2 hi single stage solid fuel mangati kalani a hetiang hi sangkhat zakwa somkwa bor chawatang khan DRDO te hian siam turin ma an lo la tran to a integrated guided missile development program noya sangni kumbor chawatangin malak chho ani sangni pani khana voi khatnan man tanani a KM zathum somnga thlengka phakin nuclear ral thuama phur thaya ral thuam keji zanga atanga sangkhat lai a phur thayani Nepal alir hingwanga chiatna thlen nuwa India in cheng veibel che somkwa parukin Nepal atran puito India le Nepal boruak thatlo thu kan hreto inarin oma Nepal hian India kalsanin China lama puan thu apolut tamai si a India nen ram ria buena ne uneu an nei chho bokani hi heti lai hian Nepal khan sangni som panga khan lir hingra phlak tak mai atuara India po khan Nepal hne na tran puina pe a chom dol na lian tham tak peturin India khan aka alo ang to a khang te kha India hian apetarengem India hian Nepal hne na in thar sakna tur le school thar sakna tur cheng veibel che somkwa paruk loya pe a
Nepal poisa chuan cheng vebel cheza somnga pali la yani nge lir nging wanga chena in chhia le school building chhe tam taka oma chumi thom that nan le athar sakna na ruwa manani Nepala India Embassy ya Deputy Chief of Mission namjia khampa chuan dollar tluk le ding on khat point somnga pali chek chu Nepal Ministry of Finance ami Shishir Kumar Dungana chu a hlana he thu hi vo in September ni somni pali hian tarlanani he poisa hlana tanga dollar makta duai somsari pahni hi Nepal sarkar tan grant anga kalin in chhia thom thatna turani Gorkha district le Nuwakot district a chenna in singa saksak turin India hian Nepal hi alo tong tiam to a he in saktur za somko pahni chu sakzo ani to ani tin sikul somsari le library thom thatnan dollar makta duai somnga sumfa in a tranpui bok tranpui na le chena in thom thatna sen sawa dollar makta duai za somnga lai India hian Nepal hi pe katumani India sarkar hian Nepal hena a intiam na hi ati hlotling chhomeka anin kar thu chhema se a intiam na chu a hlen chho zelani kanhriat angin April sang hi sompanga khan Nepal chuan lir ngingra phlak tak mai atuara ate na Richter scale 7.8 ana in Nepal khopui chu a soya mi sang kwadon an thia hliam hi mi sing ni chuang zetan ombokani India hian a then om Himalaya tlangdung ram chom dol turin alo intiam to a ati hlotling mekani North Korea in South Korea mi akaplum South Korea chuan an mi le sa sanghaman tu pakhat chu North Korea sipaiten an kaplum ni in an soi official te soidan chuan thotran ni September ni somni pakhat khan South Korea sanghaman tu long pakhat chu abawa abona hi South le North in rina tuipui KM somvel hla ani helong bo hi North Korea lam hian an lo man ni a soyani ninga ni September ni somni pali hian South Korea sipai ta chuan thu chu an naya North Korea in an mi le sa mana rong taka soisa a an that chu an dem tak zet thu an tar lang North Korea ramri lam tuipuya alu awangin South Korea sanghaman tu hi North Korea sipai tan an kaplum ta ni in news channel then khat chuan an soiboka North Korea sipai ta chuan hepa hi manin nasataka soisa in an hal ni in South lam hian an soya an hal nu hian an kaplum ta ni in Yonhap News Agency chuan atar lang kan sipai ta chuan he thil thleng hi kan dem tak zeta North Korea sipai ta hian rowa taka an chet na hi a chan chiang tak an tarlan kan phu ta ni ti in South lam hian an soi kan en liam mai don lo na zokin kan nor don ani he thil thleng hi an mo ani a in soi fi hlim theina pakhat ma an nei lo ti in South Korea lam hian vona an chak chuak ani North Korea hian thu chiang le ani na takre lawin South Korea sanghaman tu hi an kaplum ti in news then khat chuan an tar langa coronavirus akai wangin North Korea sipaiten an kaplum ti in news report dang chuan an tar lang thunga South Korea a United States Military Commander chuan September thlaton tira a soidan chuan North Korea hian coronavirus laka invenan an rama ron lut ru te chu kaplum turin thu pek an ti chuak ani ti in a lo sei to a chu tiang ani chuan South Korea sanghaman tu po hi North Korea tuipui china alu awangin North Korea sipai te hian an kaplum ta ani hmel ani ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole